There we go. Thank you all for being here. Ďakujem všetkým, že ste tu. We appreciate it. Veľmi si to vážime. We had a good time this weekend teaching about freedom in finances. Mali sme dobrý čas počas týchto dní, ako sme vyučovali o slobode vo financiách. Because the Bible says it's more blessed to give than it is to receive. Pretože Božie slovo hovorí, že je viacej požehnané dávať ako dostávať. And finances is one of the hardest places to trust God. A financie sú tou oblasťou, ktorá je ako keby tá najťažšia, keď chceme dôverovať Bohu. And it shouldn't be. A nemalo by to tak byť. Because churches don't operate on air. A nemalo by to tak byť, lebo cirkev nefunguje na vzduchu, to znamená, že zdarma. Ministries don't fly around the world for free. Ani ľudia, čo slúžia, nelietajú po svete zdarma. So every believer has a duty and a choice to give. Takže každý veriaci v podstate má takú povinnosť, ale zároveň aj možnosť dávať. Otherwise churches don't exist. Inak by cirkvi neexistovali. Ministries can't exist. Ani služby by nemohli fungovať. Pastors don't get paid. A pastori by nemali zaplatené. So it's, you don't work for free, so people shouldn't work for free, Tak ako vy nepracujete zdarma, tak ani ostatní ľudia by nemali pracovať zdarma. But today I'm going to teach you something else. Ale dnes budem vás učiť niečo iné. Today we're going to, first of all, I understand today, the 17th, is your National Day of Freedom. A teda rozumiem, že dnes je 17. a máte Medzinárodný deň slobody. And that's a wonderful thing, it really is. A to je úžasná vec, naozaj. And, we want to celebrate that freedom for you. A my chceme spolu s vami oslavovať túto slobodu. I didn't know not that long ago that this country was under communism. I didn't know. Ja som len prednedávnom zistil, že táto krajina bola nejakú dobu pod komunizmom. And that's really what that is oppression. A čo v skutočnosti to je taký útlak, taká nesloboda. And oppression is of the enemy, of the devil, for sure. A útlak je v podstate takou taktikou nepriateľa. So while I want you to rejoice that you're free people, a teda chcem, aby ste sa radovali, že ste slobodní ľudia. As free as we can be under government. Teda tak voľní, ako dokážete byť, keďže stále tu máme vládu. But I want you to even more celebrate your freedom in Christ. Ale chcem, aby ste ešte viac oslavovali vašu slobodu v Kristovi. See, many people can be free from communism but still have a communist mindset. Viete, veľa ľudí môže byť vyslobodených z komunizmu, ale stále môžu mať komunistický spôsob rozmýšľania. Because it's been ingrained in their mind. Lebo to bolo doslova zakódované do ich mysle. So they sort of kind of think along the same lines. Takže v podstate rozmýšľajú stále tým istým spôsobom. Well, exactly the same thing happens when you receive freedom from Christ. A v podstate to isté sa stane, keď príjmete slobodu od Krista. You can get born again. To znamená, že sa znovu zrodíte. And still live in bondage. Ale napriek tomu môžete stále žiť v zajatí. Because you have that kind of bondage mentality. Lebo stále máte tú takú mentalitu neslobody alebo zajatia. And you can live in bondage in finances. Môžete žiť napríklad v zajatí aj vo financiách. You can live in the bondage of fear and doubt and shame and guilt. Môžete žiť v zajatí myslenia, pocitu viny, hanby, odsúdenia. You can live under the bondage of sickness or disease. Môžete žiť v zajatí choroby alebo nejakej nemoci. But Christ didn't give you partial freedom, he gave you total freedom. Ale Kristus vám nedal iba čiastočnú slobodu, ale úplnú slobodu. Total freedom from the snare and the traps of the enemy. Úplnú slobodu od všetkých nástrah nepriateľa. But many people only experience partial freedom. Ale mnoho ľudí zažíva iba tú čiastočnú slobodu. So today, takže dnes, I want to teach you the ways that every Christian is supposed to look like Christ. A teraz chcem vás naučiť hovoriť o spôsoboch, ako by každý kresťan mohol žiť ako Kristus. Most people today limit the gospel to laying hands on the sick. Väčšina ľudí dnes limituje evanjelium na to, že sa kladie ruky na chorých a uzdravujú sa. That if they're operating in healing, they're just like Jesus. Že si myslia, že za to, že kračajú v uzdravení, že to už znamená, že automaticky kračajú ako Ježiš. And that's not entirely true. A to nie je úplne pravda. To look like Jesus means to look like him in every way. Lebo keď hovoríme o tom vyzerať ako Ježiš, to znamená vyzerať ako Ježiš v každej jednej oblasti. To emulate his life or copy his life. A teda zjavovať jeho život alebo kopírovať jeho život. In every direction. V každom smere. See, we were not supposed to be set free in Christ and then still be held by the bonds of addiction.
A viete, nemali by sme byť oslobodní Kristom, ale na druhú stranu stále žiť v zajatí nejakej závislosti. Because then you're not truly free. Lebo vtedy v skutočnosti nie ste naozaj slobodní. You got to be totally free. Potrebujete byť úplne slobodní. To receive total salvation. Aby ste dostali úplné spasenie. Salvation is not just limited to not going to hell. Spasenie neznamená, že iba nejdeš do pekla. Salvation means to be completely free of danger, oppression, addiction, all that stuff. Spasenie zároveň znamená byť úplne oslobodený od nebezpečenstva, od závislosti, od všetkých tých zlých vecí. It means to be healed, whole, and saved. To znamená byť spasenie, byť uzdravený, oslobodený a ochranený. Not just saved. A nie je teda iba spasený. Because you're supposed to be saved from all that stuff. Pretože ty potrebuješ byť spasený z tých všetkých vecí. But if you're still in it, you're not truly saved from it. Ale keď teda stále to žiješ, tak vlastne stále nie si z toho oslobodený, spasený. Like if Veronica is drowning, ak Veronika by sa topila, and I save most of her, ak by som zachránil väčšinu z nej, but her head is still underwater, ale jej hlava je stále pod vodou, she's still drowning. stále sa topí. Do you see what I'm saying? Vidíte, čo sa snažím povedať? So I can't count her as saved while she's still drowning. Teda nemôžem počítať, že je zachránená, keď stále sa vlastne topí. She has to be totally saved Musí byť úplne spasená. to experience salvation. Musí byť úplne zachránená, aby zažila to naozajstné spasenie. And most people have not truly experienced salvation. A teda väčšina ľudí tak naozaj v plnosti nezažila spasenie. Because salvation is not just an event, it's a destiny. Pretože spasenie nie je iba nejaká jednorazová udalosť, ale to je v podstate osud. And they live through hell just to get to heaven. Doslova ľudia žijú peklom, len aby sa dostali do neba. And they consider themselves saved. A hovoria si, že sú spasení. You need to be saved from it all. Vy potrebujete byť spasení z toho všetkého. God does not want you to live in bondage or oppression at all. Boh nechce, aby ste žili v zajatí alebo v nejakej opresii vôbec. He hates oppression. On nenávidí útlak. So don't settle for oppression of any kind in your life. Tak nebuďte spokojní s tým, že máte nejaký iba útlak vo svojom živote. Don't settle for fear, sickness, disease, or any of that stuff. Nebuďte spokojní, keď máte nejaký strach alebo chorobu, skrátka čokoľvek zlé. Because salvation also means to be healed. Pretože byť spasený znamená zároveň byť uzdravený. So don't settle for the devil's work in your life while you're a son or daughter of God. Takže nebuď spokojný s tým, keď vidíš, že diablová práca je na tvojom živote, že teda vidíš tie choroby alebo tie zlé veci, keď jednoducho si Boží syn alebo dcéra. You can be free. Ty môžeš byť slobodný. But you have to choose it. Ale ty si to musíš vyvoliť. And you have to believe. A musíš tomu veriť. And the only way to please God is faith. A jediný spôsob, ako sa zapáčiť Bohu, je viera. That's the only way to please God is faith. Je to jediný spôsob, ako sa zapáčiť Bohu. And Viera. everything you receive by God is through faith. A všetko, čo dostaneš od Boha, je skrze vieru. So don't shortchange yourself. Takže nesnaž sa nejako zmeniť alebo okrátiť o tie veci. Now, you can be free from sin, Áno, môžeš byť slobodný od hriechu, but you're not free from the choice of it. ale ty nie si slobodný od toho, že by si sa preto nemohol rozhodnúť, že chceš zhrešiť. Because you can choose to live in sin and still call yourself a Christian. Pretože ty sa môžeš rozhodnúť, že chceš žiť v hriechu a stále si hovoriť, že si kresťan. But so can the devil. Ale to môže urobiť aj diabol. See what I'm getting at? Chápete, čo sa snažím povedať? Don't sell yourself short. A teda nebuď spokojný s tým malom. Jesus gave his life for you to be free from all that. Ježiš zaplatil, aby ťa oslobodil z toho všetkého. And to be an example to those around you of your newfound freedom. A teda, aby si bol príkladom pre ostatných ľudí skrze tú tvoju novú slobodu. Okay, now, the first way, see, again, it's not just walking in power. A teda poprvé, nie je to iba o tom kráčať v moci. And the people think the more power and the more people I can get healed, the closer I am to God. Ľudia si myslia, že čím viac moci mnou prúdi, čím viac ľudí sa uzdraví, to znamená, o to bližšie som Bohu. And that's not really true. Ale to nie je úplne pravda. The first one we're going to look at is righteousness. Prvá vec, na ktorú sa pozrieme, je spravodlivosť. The first way you want to look like Christ
is through righteousness. Prvý spôsob, akým chceš vyzerať ako Kristus, je skrze spravodlivosť. Not just, again, raising the dead or something like that. Opäť opakujem, nie iba skrze to, že kriesíš mŕtvych a také veci. It's righteousness. Je spravodlivosť. Let's look at 1 John 3:7. Poďme do 1. Jána 3:7. This doesn't really stay up here too well, so we'll do our best. It says, little children, let no one deceive you. Malé deti, nech vás nikto neoklame. The one who does righteousness is righteous just as Christ is righteous. Ten, kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, presne tak, ako Kristus je spravodlivý. Does righteousness. Ten, ktorý koná spravodlivosť. It means righteousness is an action, not just a thought. A teda spravodlivosť je nejaký skutok, nie iba myšlienka. So you got this whole teaching in the church called positional versus experiential. Viete, v cirkvi je také vyučovanie o pozičnom a zážitkovom. And people say, well, positionally, I'm just like Christ Jesus. Ľudia povedia, no v tom pozičnom ja som ako Kristus Ježiš. But if your life looks like the devil, Ale ak tvoj život vyzerá ako diablov, I don't really know if positionally you're like Christ either. tak už potom by som aj pochybovala, či aj pozične si naozaj v Kristovi. See, we got to get honest in the church and have real conversion, real salvation. A teda my musíme byť naozaj pravdiví a mať to pravdivé spasenie. Not just the illusion of it. Nie iba tú takú nejakú ilúziu. And we go around the whole world Chodíme po celom svete and we see that illusion of it all the time. a vidíme túto ilúziu úplne všade. We're looking for real conversion, just like God is. My chceme vidieť naozajstnú konverziu, naozajstnú zmenu, presne tak, ako Boh chce. Where you leave behind what once was, Keď ty zanecháš tie staré veci, ktoré boli, so you can pick up what He is. aby si mohol zobrať na seba to, kým On je. That's a choice. To je rozhodnutie. And sometimes it's a difficult one. A niekedy je to ťažké rozhodnutie. And sometimes you mess up. A niekedy to pokašleš. But that's why we have forgiveness. Ale preto tu je odpustenie. But if there's no change, Ale ak nie je žiadna zmena v tvojom živote, are you really saved? tak si naozaj spasený? See, just saying, repeat after me, Len keď povieš, že zopakuj po mne and you say a couple of words, a povieš niekoľko slov and she repeats the words, a ona zopakuje tie slova, I can't say she's in the kingdom of heaven. nemôžem povedať, že je v nebeskom kráľovstve. Let's give her some time Dajme jej nejaký čas and see if her life and her actions have been converted. a uvidíme, že či jej život a či jej skutky sa zmenia. Then we'll see if she actually believes in her heart. A vtedy uvidím, až či naozaj uverila vo svojom srdci. Because with conversion, there's going to be change. Lebo keď jednoducho konvertuješ alebo príjmeš Krista, tak bude tam nejaká zmena. With salvation, there's going to be change. So spasením príde zmena. You can't remain the same and pretend you're saved. Nemôžeš zostať rovnaký a tváriť sa, že si spasený. It will cost you your life. Bude ťa to stať tvoj život. So this says the one who does righteousness, A preto sa tu píše ten, ktorý koná spravodlivosť. not who just says they're righteous. Nie iba ten, ktorý povie, že je spravodlivý. I'm just letting that sink in for a second. Nechajte si to trochu uležať v hlave. Now we're going to go to 1 Corinthians 1:30. Ideme do 1. Korinským 1.30. It says, because of him, you are in Christ Jesus, Kvôli nemu vy ste v Kristovi Ježišovi, whom God made unto us wisdom, ktorého Boh pre nás učinil múdrosťou, righteousness, spravodlivosťou, sanctification, posvetením and redemption. a vykúpením. All those things have to work together. Všetky tieto veci musia spolupracovať. See, there's a belief in a lot of people Je viera v mnohých ľuďoch, that God wants your life to be full of pain and struggle and misery. že si myslia, že Boh chce, aby váš život bol plný bolesti, trápenia sa a zlých vecí. And somehow that gets you closer to God. A ľudia si myslia, že tie veci ťa priblížia k Bohu. There's no good father that wants to see their children go through pain, struggle, and misery all their life. Ale pritom žiaden dobrý otec naozaj At all. nechce, aby jeho deti vôbec niekedy išli v živote nejakou mizériou a bolesťou a ťažkými vecami. God's not the source of your problem, He's the source of your salvation. Boh nie je zdrojom tvojich problémov, ale je zdrojom tvojeho spasenia. And people think God is the source of their problem and their pain, and He's just putting all this stuff on them. A pritom ľudia si myslia, že Boh je zdrojom toho trápenia, bolesti a to na nich kladie. But Jesus went around saving those who were oppressed by the devil, not oppressed by God. Ale Ježiš chodil, aby dobre robil a oslobozoval tých, ktorí boli utlačení diablom, ale nie utlačení Bohom. So we have to change our mindset that God's the great oppressor. He's not. Takže my si musíme zmeniť v tomto zmýšľanie, že Boh je ten, ktorý nás utlača, lebo On nie je. And we often bring that oppression on ourselves by the way
we think and the way we speak and the way we do things. A my veľmi často práve tento útlak prinášame na seba skrze ten spôsob, akým rozmýšľame, ako hovoríme a ako konáme veci. It's an insult to God's nature and character to think he's the one that's bringing all that pain and suffering. Je to vlastne urážka Boha, Božieho charakteru, keď si myslíme, že on je taký. Most of the time we can't even blame the devil. Most of the time we got to blame ourselves. Vo väčšine prípadov úprimne nemôžeme ani viniť diabla, ale viniť seba samého. Because God can work with our decisions. Lebo Boh môže pracovať s našim slobodným rozhodnutím, But the devil can work with our decisions too. ale aj Satan môže pracovať s našimi rozhodnutiami. So you're the great decider Takže vlastne ty sa máš rozhodnúť, if you're going to go this way či ideš tou or cestou, if you're going to go this way. alebo tou cestou. But if you decide to go this way, Ale ak sa rozhodneš ísť tou cestou, stop blaming God for your problems. prestaň viniť Boha za tvoje problémy, Blame yourself. ktoré si sám urobil. See, nobody forces you to do those things. Lebo nikto ťa neprinútil urobiť tie veci, But God wants to free you from them. ale Boh ťa z toho chce oslobodiť. I've seen God free some of the hardest people to reach. Ja som videl, ako Boh oslobodil tých najťažších ľudí, ktorých by sa vôbec dalo niekedy zasiahnuť. God can change anybody who's willing. Boh dokáže zmeniť hocikoho, kto je ochotný sa zmeniť. God can make a person that looks like the devil to look just like Jesus if you're willing. Boh dokáže zmeniť človeka, ktorý doslova vyzerá ako diabol, aby vyzeral ako Ježiš, ak ten človek to chce. That's redemption. To je vykúpenie. And people will say, you know what, Marty, I've gone too far. A niekto povie, vieš, Marty, ale ja už som zašiel príliš ďaleko. No, you haven't. No, neprešiel si. You can have one foot in the gate of hell and God will still come and get you if you want to. Ty môžeš mať už doslova jednu nohu v pekle, ale stále Boh môže prísť a ťa vyslobodiť. But that's your choice. Ale to je tvoje rozhodnutie. Now, the second one. Po druhé. So the first one was righteousness Takže prvá bola spravodlivosť and how to look like Christ. a to, ako vyzerať ako Kristus. The second one is freedom from the world. Druhá je sloboda zo sveta. Meaning what? Čo to znamená? You're going to be free from the way the world does things. Že budeš slobodný od spôsobu, akým svet koná veci. Do you see? Vidíte? But are you truly free if you're still doing what you used to do? A teda si naozaj slobodný, ak stále robíš tie veci, ktoré si predtým robil? The answer is no. Odpovede nie. See, Jesus was free from the sins of the world. Ježiš bol slobodný z hriechov tohto sveta, že ich nerobil. He was free from the way that the world does things. On bol slobodný nerobiť veci tak, ako ich robí tento svet. So if we're going to claim to be just like Jesus, Teda ak budeme tvrdiť, že sme rovnakí ako Ježiš, we need to be just like him in every area of our life. That's why Christianity can be a struggle sometimes. a preto musíme byť ako on, ako Ježiš vo všetkých oblastiach nášho života a preto niekedy kresťanstvo vie byť naozaj ťažké. The real Christian life is not easy. Lebo pravý kresťanský život nie je jednoduchý. Coming to church on Sunday morning, Ísť v nedeľu ráno do cirkvi, that's pretty easy. to je celkom jednoduché. You come in, Prídeš, shake the pastor's hand, zatresieš si s pastorom rukou, hug a few people, stretneš nových ľudí, dance a little, zatancuješ si. do the Donald Trump. Anyway. Everybody's doing this now, you know. Donald Trump mal taký tanec. Everybody knows that dance. I saw it today. Že každý pozná ten tanec, tak z toho si robil srandu. Anyway, and you come in and you hear a good word Tak prídeš, počuješ dobré slovo and you go home. a ideš domov. That's not the real Christian life. Ale to nie je pravý kresťanský život. The real Christian life is living like Christ throughout the week and coming in here and celebrating together with your family. Ale pravý kresťanský život je žiť ako Kristus celý týždeň a prísť tu a spolu to osláviť. That's what it's all about. A o tom to je. You can't live however you want during the week and come in here and be resaved every week. Nemôžeš žiť ako chceš celý týždeň a potom tu prídeš, aby si sa ako keby opäť oddal Bohu. And ministry is hard. People think ministry is easy. It's not easy. A služba je ťažká. Ľudia si myslia, že služba je jednoduchá, ale nie je to tak. And the greater level of ministry that you walk in, the harder it is. A čím väčšia úroveň služby, v ktorej kráčaš, tým je to ťažšie. And people don't understand that. A ľudia to nerozumejú. See, people only get to see him stand up here on a Sunday morning or me come in here and speak for a couple of days. Lebo ľudia iba vidia to, že pastor tu stojí a rozpráva v nedeľu, alebo my tu sme a rozprávame. You don't see the hours before God. Vy nevidíte tie hodiny pred Bohom. The hours given up for the people. Nevidíte tie hodiny, ktoré dávame ľuďom. So the real Christian life is not an easy life. Teda pravý kresťanský život nie je jednoduchý život. Jesus' life was not easy. Ježišov život nebol jednoduchý.
And we want just simple Christianity where we can come in Sunday morning and God showers us with blessings. My chceme taký jednoduchý kresťanský život, že iba v nedeľu prídeme a Boh na nás vysype požehnanie. I will tell you this. This modern world Ja vám poviem, tento moderný svet has not seen real Christianity. ešte nevidel práve kresťanstvo. It's seen forms of it. Videl formy kresťanstva. The early church saw real Christianity. Tá prvotná cirkev, tá videla práve kresťanstvo. Where 3,000 and 4,000, 5,000 people were being fed and saved. Kde 3, 4, 5 tisíc ľudí boli nakrmení a potom aj spasení. The dead were raised. Mŕtvi kriesení boli. The deaf could hear, the blind could see. A hluchí začali počuť, slepí začali vidieť. People were giving up their whole lives just to be together. Ľudia doslova vzdávali sa vlastných životov len aby mohli byť spolu. They met together daily and listened to the apostles' teachings. Denne sa stretávali, aby počúvali vyučovanie apoštolov. To be honest, most people in here won't see each other till next Sunday. Úprimne, väčšina z vás pravdepodobne sa neuvidíte až do novej nedele, čo bude ďalšia. And that's if it's not raining and you decide to go to church next week. A možno ak bude pršať, tak si poviete, že ani do cirkvi neidete. Can we be real? We can be real, right? Môžeme hovoriť pravdivo? It's just the truth. To je pravda. So we won't see real Christianity until we become real Christians. A teda my nebudeme vidieť pravé kresťanstvo, pokým sa pravými kresťanmi nestaneme. And that means being free from the world. A to znamená, že musíme byť slobodní od sveta. Now, let's go to John chapter 17, verses 14 to 16. Ján 17, 14 až 16 verš. It's Jesus, this is Jesus' basically his last prayer to God while he was on earth. To je v podstate Ježišova posledná modlitba, keď bol na zemi predtým, než išiel za Otcom. Look what he warns us of. Všimnite si, prečo nás varuje. And there's many warnings like this actually in the Bible. V skutočnosti je takýchto varovaní veľa v Biblii. So Jesus says to the Father, Ježiš hovorí Otcovi, I have given them your word. ja som im dal tvoje slovo. See, that is just our job right there. Toto je naša práca tu. That's what I want to say in every country we go to. A to chcem hovoriť v každej krajine, do ktorej idem. Father, I've given them your word. Oče, dal som im tvoje slovo. And what they choose to do with it is up to them. A to, čo sa s ním rozhodnú robiť, to už je na nich. I've done my job. Už som si vykonal svoju prácu, I've presented the word of God. už som prezentoval Božie slovo. This is what he's saying. He said, I've given them your word. A tu sa tu píše, ja som im dal tvoje slovo. And the world has hated them because they are not of the world. A svet ich znenávidel, pretože oni nie sú z tohto sveta. See, most Christians are not willing to be hated by the world for his sake. A vidíte, väčšina kresťanov nie je ochotná znašať to, že by bola nenávidená svetom kvôli nemu. Everybody just wants to be loved, you know. Každý chce byť iba milovaný. And I get that to a degree. Z časti tomu rozumiem, But you can't be loved by God and loved by the world at the same time. It won't work. ale nedokážeš byť milovaný Bohom a milovaný ľuďmi v tom istom čase. And the more you love God, the more the world's going to hate you. A teda čím viac budeš milovať Boha, tým viac ľudia, v zmysle svet, ťa bude nenávidieť. And the more the religious world will hate you too. A o to viac sa náboženský svet ťa bude nenávidieť. Because that's where the persecution comes from. It comes from the religious people, not the people out on the streets. Pretože prenasledovanie neprichádza od ľudí z ulice, ale práve z tých náboženských ľudí. It's not the people on the streets that call you a heretic. It's the religious people that'll call you a heretic. Nie sú to ľudia na ulici, ktorí ťa nazývajú, že si heretik, že šíriš nepravé učenia, ale práve ľudia náboženskí ťa budú tak And that's who really hated Jesus was the Pharisees. A tí, ktorí naozaj nenávideli Ježiša, boli farizei. It's no different today. A nie rozdiel ani dnes. Trust me. Dôveruj mi. But it says, so the world has hated them because they're not of the world. A teda svet ich znenávidel, pretože oni nie sú z tohto sveta. Just as I am not of the world, he said. A Ježiš hovoril, tak ako ani ja nie som z tohto sveta. So remember, looking like Christ means freedom from the world. A pamätaj teda, vyzerať ako Kristus znamená byť slobodný od sveta. He says, I do not pray that you should take them out of the world. On hovorí, ja sa ale oče nemodlím, aby si ich zobral z tohto sveta,
but that you keep them from the evil one. ale aby si ich chránil od zlého. They are not of the world, just as I am not of the world. Oni nie sú z tohto sveta tak, ako ani ja nie som z tohto sveta. So a Christian who wants to look like Christ needs to be free from the things of the world. A teda ak kresťan chce vyzerať ako Kristus, musí byť oslobodený od vecí tohto sveta. And people say all the time, well, the world has nothing to offer. Ľudia hovoria, však ale svet mi nemá čo ponúknuť. That's a lie. To je klamstvo. The world has everything to offer. That's why it's so attractive. Svet ti môže ponúknuť všetko a preto je to také priťažlivé. That's why it draws you in. Preto ťa to tak priťahuje. Some people, drugs, alcohol, things like that, that's what attracts them. Pre niekoho je to alkohol, návykové látky a to ich priťahuje. Some people it's money. Pre niekoho sú to peniaze. Some people it's fame and fortune. Pre niekoho je to sláva a bohatstvo. So the world has that to offer. That's why people go down that path. A teda tým, že to svet ponúka, tak ľudia idú tou cestou. But we need to be free of all those things. Ale my musíme byť z toho oslobodení. 1 John 2:15. 1. Jána 2:15. Do not love the world Nemilujte svet, or the things of the world. ale ani veci, ktoré sú vo svete. Listen to what this says. Všimni si, čo sa tu píše. If anyone loves the world, Ak niekto miluje svet, the love of the Father is not in them. láska Otca nie je v ňom. Now this does not mean that you can't love people. To neznamená, že ty nemáš mať rád ľudí. It's what it means is you're going to love doing the things that the world does. To znamená, že nemáš milovať veci, ktoré robí svet. And if you do that, the love of God is not in you. A ak to robíš, tak potom láska Otcova nie je v tebe. Because you need to be separate from the world. Pretože ty potrebuješ byť oddelený od sveta. So that's the second way to look like Christ. The third way Teda to je druhý spôsob, ako vyzerá ako Kristus. Tretí is dying to self. je zomierať sebe samému. Now, I'm not going to read this all, but you can go through all of Romans chapter 6. Nebudem to celé čítať, ale kľudne si prečítajte Rímanom 6. kapitolu. But I'll read a few verses from it. Ale stadiaľ teda teraz prečítam niekoľko veršov. What shall we say then? A teda čo máme povedať? In verse 1. Vo verši 1. Shall we continue in sin that grace may increase? Máme pokračovať v hriechu, aby milosť sa zväčšila? God forbid. Nech Boh nedá. God forbids sin. Boh zakazuje hriech. He doesn't permit it. On nedovoluje ho. He doesn't allow it. Nechce, aby si ho robil. But he does forgive it. Ale odpúšťa ti. But the idea is to commit it and then get forgiveness, commit it and then forget forgiveness, and commit it and get forgiveness. Ale nie je to o tom, aby si to urobil, dostal odpustenie. Urobil, dostal odpustenie. Because then you're on this roller coaster of looking like the world, looking like Christ, and then you just keep going back and forth between the two things. Lebo to si potom tak hore-dole, že raz si hore, že vyzeráš ako Kristus, potom dole, lebo vyzeráš ako svet a je to dokola. It says, don't you know that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Vari neviete, že vy, ktorí ste boli pokrstení v Krista Ježiša, boli ste pokrstení v jeho smrť? Verse 6 says, knowing this, that our old man has been crucified with him. 6. verš hovorí, a keď teda toto vieme, náš starý človek bol ukrižovaný spolu s ním. What you were needs to be nailed to the cross. To, kým si bol, potrebuje byť ukrižované. So that the body of sin might be destroyed and we should no longer be slaves to sin. Aby mohlo byť telo hriechu zneškodnené a až aby sme neboli otroci hriechu. For the one who has died is free from sin. Pretože ten, ktorý zomrel, je slobodný od hriechu. Not free from the choice, but free from what you were. Nie slobodný nerozhodnúť sa robiť hriech, ale slobodný nerobiť to, kým si bol. In Galatians 2:20, V Galatianom 2:20 Paul was able to say, I am crucified with Christ. Pavol bol schopný povedať, ja som ukrižovaný spolu s Kristom. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Už nežijem ja, ale žije Kristus vo mne. Because if you look at Paul's life, he exemplified who Jesus was. Keď sa pozrieš na Pavlov život, môžeš vidieť doslova príklad toho, ako vyzeral, ako by žil Kristus. And he said, the life I live and now live in the flesh. A život, ktorý žijem teraz v tele, I live by the faith of the Son of God. Žijem vo viere v Syna Božieho, who loved me and gave himself for me. Ktorý ma miloval a dal seba samého za mňa. See, we do God a disservice
by living how we used to live and calling ourselves a Christian. A my vlastne Bohu robíme ako keby nie službu, alebo opak služby, že robíme ako keby škodu, keď hovoríme, že kým sme, ale žijeme ten spôsob, ako sme žili, ten zlý, ten starý. There should be such a difference in you that people don't even recognize you. Mala by byť v skutočnosti v tebe taká zmena, že ľudia ťa až nespoznávajú. I have seen people be saved Videl som ľudí, ktorí boli spasení, and they got what we would call radically saved. oni boli, ako by sme to nazvali, že radikálne spasení. And when they got up, even their face looked different. Oni keď sa postavili, doslova ešte aj ich tvár vyzerala inak. Because they were so under the power of the devil Lebo oni boli tak pod mocou diabla, that when they stood up, že keď sa postavili, he actually looked at me and said, "Where am I?" oni sa na mňa pozerali a povedali, že kde som. He had no idea where he was Ten človek netušil, že kde sa nachádza. because he was under the influence of the enemy. Pretože bol tak veľmi pod vplyvom diabla, And nepriateľa. in a moment, God set him free. A v momente Boh ho oslobodil. It was incredible. Úžasné. I don't forget stuff like that. Takéto veci nezabúdam. Number 4, Číslo 4. walk in the newness of life. Kráčanie v novote života. Because it says in Galatians chapter 5, V Galatianoch 5.16 sa píše. starting in verse 19, Vo verši 19. it says, "Now the works of the flesh are revealed, A teraz skutky tela sú odhalené. which are these: Ktoré sú tieto? idolatry, Smilstvo, sexual immorality, sexuálna nemorálnosť, impurity, nečistota, lewdness," no, being crude, byť zlým, idolatry, sorcery, hatred, modlárstvo, čarodejníctvo, nenávisť, strife, jealousy, rage, selfishness, sváry, žiarlivosť, hnev, sebeckosť, envyings, murders, drunkenness, carousing. závidenie, vraždy, opilosť, žiarlenie. And Paul said, anything like that. A Pavol povedal všetky tieto veci. He says, I warn you, as I've previously warned you, Ja ťa varujem, tak ako som ťa už predtým varoval. people who do those things shall not inherit the kingdom of God. Ľudia, ktorí konajú tieto veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Because we're supposed to walk in the newness of life. Pretože máme kráčať v novote života. That's the old man. To je ten starý človek. There are so many places we go that I run into men that really suffer from lust. Ja naozaj chodím na rôzne miesta, kde sú mnohí muži, ktorí naozaj majú problém so žiadostivosťou. Almost every place I go, there's a man that comes to me and confesses that he's addicted to. Skoro každé miesto, ktoré navštevujem, tak vždy sa tam nájde nejaký muž, ktorý sa mi tak zverí, že bojuje so žiadostivosťou. Things that they shouldn't be. Veci, ktoré by nemali byť v jeho I've živote. had 20-year-old, I've had like 17-year-old boys confess it to me. Mal som už aj 17-ročných chalanov, ktorí sa mi teda zdôverovali s takými hriechmi. And in one of the countries where we were just in, A v jednej krajine, kde sme boli minulé, I had a 70-year-old man mal som 70-ročného muža, confess it to me. ktorý mi to vlastne vyznal. And he said, I need help. A povedal, ja potrebujem s tým pomôcť. I'm looking at these things I shouldn't be looking at. Ja pozerám veci, ktoré by som nemal pozerať. In another country we were just in, there was like a 22-year-old man that did the same thing. V inej krajine, kde sme boli, tak zase tam bol 22-ročný chalan, ktorý sa s týmto Almost zdôveril. everywhere we go. Skoro všade, kde ideme. So we need to learn to walk in the newness of life, Teda potrebujeme sa naučiť kráčať v novote života, to look like Jesus. aby sme vyzerali ako Ježiš. Number 5, Číslo 5. enduring persecutions. Vytrvať v prenasledovaniach. John chapter 15, verses 18 to 20. Ján 15, verše 18 až 20. It says, if the world hates you, know that it hated me before it hated you. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že svet ma nenávidel skôr ako vás. If you were of the world would love you as its own. Ak by ste boli zo sveta, svet by vás miloval ako svojho vlastného. But because you are not of the world, Ale pretože nie ste zo sveta, since I have chosen you out of the world, pretože ja som si vás vyvolil, aby ste boli von zo sveta, the world hates you. svet vás nenávidí. Then he says, Potom hovorí, remember the word that I said unto you. pamätajte slová, ktoré som vám povedal. A servant is not greater than his master. Služobník nie je väčší ako jeho pán. If they've persecuted me, they're going to persecute you. Ak oni prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás. And if they kept my words, they will keep yours too. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. People have a choice. Ľudia majú na výber. It would be amazing
that every person that we've trained around the world Bolo by úžasné, aby každý človek, ktorého sme trénovali po celom svete, took it, zobral to, applied it, aplikoval to slovo and changed their life. a zmenil by svoj život. Very, very few people do it. Ale veľmi, veľmi málo ľudí to aj urobí. Because very few people are willing to actually lay down their life for the sake of the gospel. Pretože je veľmi málo ľudí, ktorí sú ochotní doslova klásť svoj život za evanjelium. It happened in Jesus' day, it happens now. Dialo sa to za Ježišových čias, deje sa to aj dnes. Number 6 way to look like Jesus. 6. spôsob, ako vyzerať ako Ježiš. In works. V skutkoch. John 14:12. Jan 14:12. Truly, truly, I say to you, who believes on me, the works that I do, he will do these works and greater works, because I go to the Father. Veru, veru, hovorím vám, že ten, ktorý verí vo mňa, bude robiť skutky, aké ja konám. Did you read it? A bude dokonca robiť ešte väčšie skutky, pretože ja idem k Otcovi. So works is not just getting people healed. A teda skutky neznamená iba uzdravovať ľudí. Sometimes works is feeding the poor. Niekedy skutky znamená krmiť hladných, chudobných. Sometimes a good work is just giving a cup of cold water. Niekedy dobrý skutok je, že iba niekomu podáš pohár chladnej vody. But it's all for Christ. Ale je to všetko pre Krista. Mark 16:17 and 18. Marek 16, 17 až 18. These signs will accompany those who believe. Tieto znamenia budú sprevázať tých, ktorí uveria. In my name they will cast out demons. V mojom mene oni budú vyháňať démonov. They will speak in new tongues. Budú hovoriť novými jazykmi. They will take up serpents. Oni budú brať hadov. If they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Ak by pili niečo smrtonosné, tak im to neuškodí. And they will lay hands on the sick and they shall be well. A budú klásť ruky na chorých a oni budú uzdravení. So that's another way to look like Christ, is by the works that we do. A toto je iný spôsob, ako sa pozerať na Krista, skrze skutky, ktoré robíme. The 7th way 7. spôsob is fruit of the Spirit. je ovocie ducha. It's amazing how many people do not have the fruits of the Spirit evident in their life. Je uchvatné vidieť, koľko ľudí nemá vlastne ovocie ducha viditeľné v ich živote. And here's the fruits of the Spirit. Galatians 5:22 and 23. A tu sú nejaké vymenované. Galatianom 5, 22 až 23. But the fruit of the Spirit is love, Ale ovocie ducha je láska, joy, radosť, peace, pokoj, gentleness, trpezlivosť, goodness, dobrota, faith, viera, meekness, jemnosť and self-control. a sebakontrola. Those things should be evident in your life. Tie veci by mali byť také viditeľné vo vašom živote. And people say, well, I don't know what happened. I just couldn't control myself. A ľudia hovoria, vieš, ale neviem, čo sa stalo, ja som sa nevedel ovládať. Yes, you can. Ale áno, vieš. You just choose not to. Ale ty si sa rozhodol Because one of the neovládať. fruits of the Spirit in your life is actually self-control. Pretože jedno z ovocí Ducha Svätého v tvojom živote je vlastne seba kontrola. Now, we have to understand that Christianity is about learning and growing and walking to become like Him. Musíme porozumieť, že kresťanstvo je o učení sa a o rastení a kráčaní v tom v Kristovi. I'm learning to be like Him. Ja sa takisto učím byť ako On. And I want every day to become more like Him every single day of my life. A ja chcem, aby každý môj deň som vyzeral viac a viac ako On. It's called progressive sanctification. To sa volá, že napredovanie v posväcovaní. But I can't just look like Him in one area and say, well, I'm just like Jesus, because that's not true. Nemôžem ale vyzerať ako Ježiš iba v jednej oblasti a povedať, že vyzerám ako Ježiš, lebo to nie je pravda. If I'm going to look like Him, Lebo ak mám vyzerať ako On, then I've got to look like Him. tak potom potrebujem vyzerať ako On. Start to finish. Od začiatku do konca. You see? Vidíte? So this is why the Christian life isn't always easy, because it's a constant laying down of your life. A preto kresťanský život nie je vždy jednoduchý, lebo neustále potrebuješ klásť svoj život. Number 8 way. Číslo 8. Being set apart for God's work. Byť oddelený pre Božiu službu. John 17:17 through 19. Jan 17, 17 až 19. Sanctify them by your truth. Posväť ich skrze tvoju pravdu. Your word is truth. Tvoje slovo je pravda. And it's amazing how many people doubt the Bible. Je až zvláštne vidieť, koľko ľudí vôbec pochybuje v Bibliu. You see ministers out there Dokonca aj služobníkov môžete vidieť, that don't take the Bible that seriously. ktorí neberú Bibliu až tak seriózne. And they say, well, it's kind of open for interpretation. A povedia, no tak ale Biblia je otvorená rôznym výkladom. And you can apply it to your life where you want, and you can apply it to your life where you want. A ty môžeš Bibliu aplikovať do svojho života ako chceš, aj ty ako chceš. And just see where the Bible kind of fits in your life.
A tak nájdi to, kde Biblia ako keby pasuje do tvojho života. What a bunch of nonsense. Ale aký je to veľký nezmysel. So that I don't really have to obey it. To by potom znamenalo, že ja to nemusím počúvať Bibliu. Because the Bible is just a book of suggestions. Lebo potom by bola Biblia iba kniha návrhov. God wasn't suggesting. Boh nedáva návrhy. But there's ministers who are actually teaching that. Ale sú naozaj služobníci, ktoré takéto veci vyučujú. And they actually poke fun at me, I guess. A musím povedať, že oni si robia niekedy tak zo mňa srandu. Because I take the Bible literally. Lebo ja berem Bibliu doslovne. Literally. Doslovne. It's literal. Je doslovná. I believe every word of it. Verím každému jednomu slovu v nej. Now maybe I'm not living every word of it yet. Možno nežijem každé jedno slovo zatiaľ. But before I can live it, I gotta believe it. Ale predtým, než ho dokážem žiť, ja tomu najprv musím veriť. Because if I don't believe it, I'll never live it. Ale keď tomu nebudem veriť, tak to nikdy nebudem žiť. See, and many people take their experience and they apply their experience to the Bible. Viete, veľa ľudí má svoju skúsenosť a na základe skúseností sa to snaží vidieť a aplikovať do Biblie. You can't do that. Ale to nemôžeš robiť. You have to take the Bible and apply it to your life. Ale ty potrebuješ zobrať Bibliu a aplikovať ju do tvojho života. And then change your experience. A tak zmeniť svoju skúsenosť. If I took a study in here right now, ak by som to zobral taký nejaký prieskum, of you who actually study the Bible every day, a by som zistila, že kto z vás naozaj každý jeden deň študuje Bibliu, only a few hands would go up, if any. iba niektoré ruky by sa zvihli, ak vôbec nejaké. Is that true? Je to pravda? Yeah. Yet it literally is the manual of your life. A to pritom je doslova manuál pre tvoj život. We're supposed to live by every word that proceeds out of the mouth of God. Máme žiť z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. But if God didn't really mean it, then how are we going to live by it? Ale ak to Boh tak nemyslel vážne, tak ako potom máme podľa toho žiť? That's why it's foolish to think that the Bible is just a book of suggestions. A preto je bláznostvo myslieť si, že Biblia je iba kniha návrhov. Even Jesus said, "Your word is truth." Dokonca Ježiš povedal, tvoje slovo je pravda. And he said, "You sent me into this world." A on povedal, ty si ma poslal do tohto sveta, so I send them. Tak ja posielam ich world. do tohto sveta. For their sakes I sanctify myself. A kvôli ním posvedcujem seba samého. That they may be sanctified by your truth. Aby oni mohli byť posvetení tvojou pravdou. Well, if God's word isn't true, how can we be sanctified by it? Ale teda, ak Božie slovo by nebola pravda, tak ako ňou potom môžeme byť posvedcovaní? More people spend time studying their phone and their TV than they do their Bible. Veľa ľudí trávi viac času ako keby študovaním svojich mobilov a televízie ako Biblie. Isn't that amazing? Nie je to úchvatné? It's true though. A je to pravda. We get our life's directions from the guy in the box. My doslova riadíme svoj život na základe nejakého chlapíka, ktorý je v tej škatulke. Akože v mobile. Je to pravda. The man or the woman in the box tells me to hide in my house. Ten muž alebo žena v tej škatulke mi hovorí, že mám sa schovávať v mojom dome. I gotta hide in my house. Môžem sa schovať vo svojom dome. But the Bible says, do not fear. Ale Biblia hovorí, neboj sa. Do you see? Vidíš? Get your instructions from this, not from that. A teda, to sú inštrukcie zo sveta. I'm not saying you can't watch it, I'm just saying be careful what you watch. Ja iba teda hovorím, že že nemôžeš tie veci sledovať, ale buď pozorný, čo sleduješ. The 9th way 9. spôsob is walking in the light. Je kráčať vo svetle. 1 John 1:7. 1. Jána 1:7. But if we walk in the light as he is in the light, Ale ak my kráčame vo svetle tak, ako on je vo svetle, we have fellowship with one another. máme spoločenstvo And the blood of Christ a krv Ježiša Krista cleanses us from all sin. očisťuje nás od každého hriechu. See, one of the number one problems of Christians Číslo 1 problém kresťanov is many of them do not believe that they're actually forgiven. Že mnohí neveria, že je im naozaj odpustené. Who's ever felt guilty before? Kto sa predtým z vás cítil vinný? That'd pretty much be all of you. Asi všetci z vás. Okay. Now you're just lying. Teraz možno iba klamete. Okay. Who's felt guilty after becoming a Christian? Kto z vás sa cítil vinný po tom, čo sa stal kresťanom? Right here too.
Zvihnite ruky. So does that mean you actually didn't believe you were saved? To znamená, že ty si neveril, že si naozaj spasený? It did for me. Lebo ja som to tak mal. So you won't carry feelings of guilt past your confession to Christ if you really mean it. A teda ty nebudeš nosiť so sebou pocit viny potom, ako si vyznal Krista, ak si naozaj uveril. This says that his blood, if we properly confess and we really mean it, Biblia tuto hovorí, že ak naozaj vyznávame svoje hriechy a naozaj to myslíme, it says he'll cleanse us from all sin. píše sa, že Kristova krv nás očisťuje od každého hriechu. See, I could steal money from Veronica, Môžem Veronike ukradnúť peniaze and then she catches me, a ona ma nachytá and I go, oh, I'm sorry, a ja poviem, prepáč, but really am I? ale naozaj je mi to ľúto? Because if I'm sorry in my mind, I'm not actually sorry in my heart. Lebo ak to ľutujem iba v mojej hlave, tak nie vo svojom srdci. And then maybe I'll just do it again. A tak možno to urobím zase. This is why there's kind of a worldly repentance and a godly repentance. A preto je vlastne taký spôsob pokánia, ktorý je svetský Godly repentance a Boží. brings sorrow. Božie pokánie prináša zármutok. Number 10. Číslo 10. We're getting close. Už sa blížime. Number 10. Číslo 10. Unity with God. Jednota s Bohom. This is another major area that people don't really understand. To je takisto veľká oblasť, ktorú ľudia mnohí nerozumejú. Is that unity with God. Je to jednota s Bohom. We just celebrated communion. Teraz akorát sme oslavovali vlastne Pánovu pamiatku. Jesus is our common union with the Father. Ježiš je je skrátka našou jednotou alebo našou spojitosťou s Otcom. He's our communion or co-union. On je našou, we don't have word like that, našou spojitosťou, našou jednotou s Otcom. Našim spoločenstvom, že sme spolu s ním. Without Christ, we don't have that oneness with the Father. A bez Krista nemáme túto jednotu s Otcom. So, John 17:11. Jan 17:11. I am to be no longer in the world, Ja už nebudem vo svete, though these are in the world. ale oni sú vo svete. For I am coming to you. Ale ja prichádzam k tebe. Holy Father, Svätý Otče, through your name, skrze tvoje meno, keep those whom you have given to me, zachovaj tých, ktorých si mi dal, that they may be one as we are one. aby oni mohli byť jedno tak, ako my sme jedno. So we have that union with the Father. A teda my máme túto jednotu s Otcom. After becoming a Christian who's felt separated from God. Potom, čo si sa stali kresťanom, kto z vás sa cítil oddelený od Boha? Again, that would be all of you. OK, to by boli zase všetci There's určite. no question. Bez debaty. There's no way everybody's sitting in here right now, and there's a lot of people in here right now, Je vás tu celkom dosť veľa. that has always felt perfectly in union with God since the day they got saved. There's no way. Neverím, že všetci, čo ste tu, že ste sa vždy cítili v dokonalej Not a jednote s chance. Otcom. A že ste sa nikdy necítili oddelení od Boha. Neverím tomu. If that's true, Ak by to bola pravda, you come and take this, tak vy zoberte and you mikrofón speak, a vy kažte. because that's not true. Lebo to nie je pravda. Jesus understood Ježiš rozumel his oneness with the Father. jeho jednotu s Otcom. And if we actually truly understood our oneness with the Father, Ak my porozumieme našu jednotu s Otcom, we wouldn't deal with all those other things. ak by sme naozaj porozumeli, tak potom by sme nebojovali s tými ostatnými You vecami. wouldn't deal with fear, Ty by si nebojoval so strachom, lust, ani so shame, žiadostivosťou, guilt, condemnation, ani s pocitom viny, hanby, odsúdenia, depression. depresia. Because all those things are separate from God. Lebo všetky tieto veci sú oddelené od Boha. So you get separated in your soul before you ever separate spiritually from Him. A teda ty sa najprv od Boha oddelíš v duši, až potom sa vieš oddeliť duchom. John 17:21 through 23. Jan 17, 21 až 23. That they may all be one. Aby oni všetci mohli byť jedno, As you, ako ty, Father, are in me and I'm in you. ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe. Listen to Jesus' words. I mean, I just his words makes me kind of explode inside. Počúvajte tie Ježišové slova. Ja keď ich počúvam, tak úplne ako keby vnútri by som chcel explodovať. If this doesn't excite you, we're going to come and check your heart rate. Ak vás toto nenadchýňa, tak musím skontrolovať tep vášho srdca. Make sure you're breathing.
Že či dýchate. Make sure we're going to go around and pinch everybody, make sure you're awake. A pôjdem a každého tak uštipnem, aby som zistil, že či ste bdeli. Listen to what he says. Počúvajte, čo hovorí. May they also be one in us. Aby oni takisto boli jedno v nás. How? Ako? Why? Prečo? Why would God want that? Prečo by to Boh chcel? Think of the life that you're currently living or that you did live. A teda zamysli sa tým, životom, ktorý teraz žiješ, alebo ktorý si žil. Why would God want us? Prečo by nás Boh chcel? Think about that. Zamysli sa nad tým. There's a lot of people in here that don't even want yourselves. Je veľa ľudí, ktorí ani seba samého nepríjmajú a nechcú. Yet God chose you. No napriek tomu Boh si ťa vyvolil. So why do we waste that? Tak prečo my tým mrháme? Why do we mock it? Prečo my sa tomu doslova vysmievame? Why do we choose to live in fear Prečo sa rozhodujeme žiť v strachu? instead of faith? Namiesto toho, aby sme žili vo viere. It says, so the world may believe that you've sent me. A tam sa píše, aby svet veril, že si ma ty poslal. Here's another one. Ďalšia vec. Verse 22. Verš 22. I have given them the glory which you gave me, Ja som im dal slávu, ktorú si dal ty mne. that they may be one even as we are one. Aby oni mohli byť jedno, tak ako my sme jedno. I in them and you in me, Ja v nich a ty vo mne. that they may be perfect in unity, Aby oni mohli byť dokonalí v jednote. and the world may know that you have sent me, A aby svet vedel, že ty si ma poslal. and have loved them as you have loved me. A ja som si ich zamiloval tak, ako si ty si mňa zamiloval. Those three verses are a game changer. Všetky tieto 3 verše sú doslova prinášajú obrovskú zmenu. Imagine if you read the whole chapter. Si predstav, že by si prečítal celú kapitolu. See, a lot of people in here think that you're not even accepted by God. Mnohí ľudia z vás si to možno nemyslíte, že ste vôbec prijatí Bohom. This is different. Ale je to tu. If you have truly given your life to Him, Ak si mu naozaj, ale hovorím, že naozaj dal svoj život, He's accepted you. on ťa prijal. Get that. Porozumej to. That should change you. To by ťa malo zmeniť. Number 11, Číslo 11. suffering for others. Utrpenie pre iných. And sometimes we do have to suffer for others. A niekedy potrebujeme pretrpieť veci. Sometimes we have to suffer our time for others. Niekedy potrebujeme pretrpieť a obetovať náš čas pre iných. Or suffer giving for others or whatever. Alebo pretrpieť to, že dávame iným ľuďom. Philippians 3:10. Filipanom 3:10. To know Him and the power of His resurrection Aby som poznal jeho a moc jeho skriesenia and the fellowship of His sufferings, a spoluúčasť na jeho utrpeniach, being conformed to His death. aby som bol prerobený alebo konformovaný do jeho smrti. Now this doesn't mean we have to suffer the things that Christ suffered, because He suffered those things for us. A to neznamená, že my máme trpieť veci, ktoré Kristus trpel, lebo on ich trpel pre nás. But we can be a partaker of them by living free for what He's paid for. Ale môžeme mať účasť na tom, skrze to, že žijeme v slobode za to, čo on zaplatil. He died to set us free, is that not correct? On zomrel, aby nás oslobodil. Je tak? So if we're not living free, A ak teda nežijeme v slobode, we're not walking in what He's given us. my nekračame v tom, čo on nám dal. Then why did He die? Tak prečo potom zomrel? Why did He take what He took? Prečo zobral na seba to, čo zobral? It's the same as having sickness in your body. To je to isté, ako keby, že máte chorobu v tele. He went on the whipping post to take care of that. On išiel, keď ho bičovali, aby to zobral na seba. Did you know that Jesus could have received as many as 468 stripes? Vedeli ste o tom, že Ježiša mohli ubičovať až 468 krát, že ho udreli? 468. 468. Now some people say, well no, he only received 39 lashes. Niekto povie, že nie, že Ježiš mal iba 38 tých úderov bičom. But that was under Jewish law, not under Roman law. Ale to bolo na základe židovského zákona, nie rímskeho. So under Roman law, they could beat you to death. Podľa rímskeho zákona ťa mohli až ubičovať, že k smrti. But let's just say he only got 39 stripes, which he didn't. Tak povedzme, že mal iba 39 úderov bičom. There was 12 strands off the Roman flagellum.
like pieces of Bolo, áno, že tá vec, s ktorou ho udierali, mala 12 tých prameňov. with different like metal and bone and things on it. A bolo na tom, že nejaké oceľ a kosti, čiže veľmi tvrdé veci. So even if he would only receive 39 stripes, Ak by teda prijal iba 39 úderov, 39 lashings, 39 tých takých švihov and it had 12 things on it, a malo na sebe 12 tých, no chápete? he received a minimum of 468 stripes, Tak už by vtedy dostal minimálne 468 úderov. each designed to be more painful than the last one. A každý úder mal byť vraj silnejší než ten predošlý. Sometimes it would Bolestivejší. go right across your face. A niekedy to mohlo ísť doslova cez jeho celú tvár. There was hooks that would go in and rip the muscle right off your bone. No, boli ramena, ktoré doslova išli doslova do neho, že mohli aj mu mäso, alebo teda sval doslova vytrhnúť. Think about that. Zamyslite sa nad tým. He went through that for you. On všetkým tým prešiel kvôli vám. And then we get a paper cut. A nás iba nejaký papier poreže a už sme, že... Look, I got Sme, že pozri. It's true. Je to pravda. Or a man gets a cold. Alebo človek má nejakú chrypku. I'm dying. A zomieram. It's over. Je koniec. I can see the light. Už vidím svetlo. Bring me soup. Prineste mi polievku. Look what he suffered. Ale pozrite, čo on pretrpel. Number 12. Číslo 12. Life and conduct. Život a životný štýl. How you live your life. To, ako žiješ svoj život. 1 John 2:6. 1. Jana 2.6. Whoever says he remains in him ought to walk as he walked. Každý, kto hovorí, že prebýva v ňom, mal by kráčať tak, ako kráča on. So if we say we're a follower or believer in Christ, we better walk the way he walked to the best of our ability. A tak keď hovoríme, že sme veriaci a nasledovníci Ježiša, mali by sme v tom, čo najlepšie kráčať v našich schopnostiach. 2 more. Ešte 2. Number 13, enduring temptations. Číslo 13. Pretrvávať v pokušeniach. James 1:2. Jakub 1.2. My brothers, count it all joy when you fall into different temptations. Moji bratia, počítajte to ako radosť, keď padáte do rôznych, alebo ste rôznymi vecami pokúšaní. Now, this does not mean To neznamená, be joyful when you sin. That's not what this is saying. neznamená to, že máš sa radovať, keď hrešíš. This is talking about when temptation comes, you push it away and you don't go into it. Hovorí sa tu o tom, že keď príde pokušenie, tak ty ho otlačíš a nejdeš do neho. James 1:12. Jakub 1.12. Blessed is the man who endures the temptation, gets past it. Poženaný človek, ktorý pretrvá pokušenie, ktorý jednoducho ním prejde. For when he is tried, he will receive the crown of life Pretože ak je vyskúšaný, on dostane korunu života, that the Lord has promised to those who love him. ktorú Pán prislúbil tým, ktorí ho milujú. You know, Jesus said, if you love me, keep my commands. Viete, čo Ježiš povedal? Že ak ma miluješ, môžete zachovávať moje prikázania. And this says that God will give you a crown of life if you love him. A píše sa, že Boh ti dá korunu života, ak ho miluješ. Not if you just said a couple of words. A nie iba, ak si povedal niekoľko slov. If you love him. Ak ho miluješ. See, there's so much more to this life. Je tak veľa v tomto živote. Now, the last one A posledné? is manifesting the fullness of God. Zjavovanie Božej plnosti. John chapter 7, verses 37 and 39. Ján 7, 37 až 39. On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and cried out. Počas posledného a najväčšieho dňa sviatosti Ježiš sa postavil a hovoril nahlas. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a napije sa. He who believes in me, as the scriptures has said. Ten, ktorý uverí vo mňa, ako hovorí písmo. See, it's not just as we say, it's as we have to believe in him as the scriptures say. We have to believe in him. Teda my nemáme iba veriť v Neho, ale my máme veriť v Neho tak, ako hovorí písmo. The scriptures define whether we believe in him or not necessarily us. Písmo definuje, či v Neho veríme, a nie úplne, že my to definujeme. So if you believe in him as the scripture has said, A teda ak veríš v Neho tak, ako hovorí písmo, out of your heart shall flow rivers of living water. z tvojho vnútra budú prúdiť prúdy živej vody. But this he spoke of the Spirit, A to hovoril o duchu, whom those believe in him would receive. ktorého tí, ktorí veria, aby prijali.
For the Holy Spirit was not yet given because Jesus had not yet been glorified. Pretože Duch Svätý ešte nebol daný, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. Last scripture. Posledné miesto v písme. Ephesians 3:19. Efezanom 3:19. And to know the love of Christ which surpasses knowledge, Poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje všetko poznanie, so that you may be filled with all the fullness of God. aby ste mohli byť naplnení celou plnosťou Božou. Was Jesus filled with all the fullness of God? Bol naplnený Ježiš celou plnosťou Božou? Yes. Áno. Why? Prečo? Because he did all these things that I just read to you. Pretože on urobil všetky tie veci, ktoré sa vám teraz čítal. So if we're going to be filled with all the fullness of God, we better be doing all those things as well. A teda, ak máme byť naplnení celou plnosťou Božou, takisto by sme mali robiť všetky tieto veci. Do you see how it works? Vidíte, ako to funguje? So we can't just say, well, I'm just like Jesus. Teda nemôžeme len tak povedať, že ja som ako Ježiš. We need to act like it too. Musíme zároveň aj tak žiť. And it's not easy, A nie je to jednoduché. but it is necessary. Ale je to nutné. Because again, a lot of people say, well, as soon as you get saved, you're just like Jesus. Lebo niektorí ľudia povedia, že keď si sa znovu zrodujú, tak hneď si ako Ježiš. But we need to be like him as the scriptures say. Ale teda my musíme byť ako on, tak ako hovorí písmo. Not as we just think we are. A nie iba tak, ako si my myslíme, že sme. So, Takže I hope that helped you. verím, že vám to pomohlo. There's a lot to go through and process in an hour. Je to veľa, čím sme si prešli a treba to spracovať za hodinu. But keep working towards looking like him. A teda pracujte na tom, aby ste stále viac a viac vyzerali ako on. And to do that, be in the Word of God. A aby ste to mohli urobiť, potrebujete byť v Božom slove. Be in prayer to God. Buďte v modlitbe voči Bohu. Be in fellowship with God Buďte v spoločenstve s Bohom and fellowship with one another. a v spoločenstve jedni s druhým.